pekindu ngwanda ukule sima pena kindu ki very serious kiende muno o YouTube nena ukamba ukambani ona isuite si ukamba ni na ni woka watu akibeti na watu akibeti chugweno cha kwenye ukamba woni ethe yaku ni nyaku wona nye wandaya asi imaku mona kibeti mona asima mwetu moka na asima mwanake moka na makoma na mwana na ndo na mwe peja theke thao na cha utuma ndo ninge tisuisu ninge ni mwatuma ndo ni mwanenga ni bwathinza mbui ndaka methe atwanthia mbui isu ne ndeo yu mwathea na mwacia nawe mundu ume widio thikala mwetu ene na within short time uyambe othulumu na mundu muka kila kibiti chako na bathika langwa uyizo twikana no mutamangie na kibanga bathika langa marangi ni mamuwaie thokindu kini wisini kindu kisiye kwete dina muno by the way ukambani na wethi ajuni watu aye kibiti ni wenukisie ni kibiti chako nitukwisi wina chota si mamwitu lakini to this on kwata livoti yati mwitu itu no kwie na akiti yo wane muume ulata na ndio kuotwa munenga mwitu nesa ta sie ita thoni kindu ki ndisi nukiwite wocho sata ni chakila kyo thothe yaki na tinonao maideka makisiana no mama na tite na meti no mama na ndie matu itameli matu yatwiki niki kindu chuki kuwapeni muno ipindani kindu ki one ni kindu serious muno na kindu cha keli maundu mabendukie na mitwano ya bendukie ala ume matene timo meko na ala kama matene pia timo meko na mateko umunde usu justice wenu la simeda sia amuka umuno ekaleta African woman ekalola mundu muka watene lakini trust me ekale musi ndatoneka ekale ushago onatila simekale ushago oneka wena ke ba ilobi wenda muno ekaleta African woman yizika nelangwa si African woman ingweleka lakini wenda muno ekale mundu muka wa Kiafrika kana mundu mukamba ula watene wago wa Kikamba lakini ukweli ni kana akasuma yoneka niki ni madhelile mayoneka ndo kwa bendukie ni kwa bendukie ni kwa bendukie muno na kwa bendukie na big way ni improved kana ndo zibe ni improved pe kienyeji ni kwa improve kie pe kienyeji cha ukweli pe kienyeji pe improved kienyeji na be broiler no akwatia you na ni utungo bala bandu ina kwiye ketha ndu ni maeka kunoania no isenye no na andu mainoania muno niki na no na andu maikusania muno niki ningi na kindu cha katatu andu ni moka ama kasoyana muno na andu masoyana ni mabuthana cia na andu mabuthania mathisa kwikalania metha mami na mutwano wethi awadala na twiba uyu pewa muthenya ungi ni na isegetha ni batoneka ona andu matwana maikekalania imwe niki kila mtu akae peke yake niki ningi ndo natwa ni etika lemu te avoid tena twani teke family abana betukezie natike family betukezie nakwe kaenda inu isizaingi tu nena tusiokoba tusiokoba Biblia ni Biblia sio kutomina titwani tefokombani pa Biblia super une kutomina siana si ukata wadimo ne kwe kwangai ne kwe ati Biblia sio wendo totonga pa pa kompani onishi ne bobe utomina or you justice na be omuthenya ngi na utabisie umundi mundu umeola wikala ba ilobi na kibeti chake kikala musi maybe ni kimwadimu kana kikona biashara kana ni kitakitali ya kundu dako andu asu kwisomerwa mena mathina mutu anone wobe bina na mundu usu na kwisa kwigwa abo ita kibeti chake be bina na wewe atakibonda kachua maisha ne make niki nondo kila mtu ako shughuli yake andu amesa ukomana oa misi ete onge no kwatia na mithenele itatu wa isi okaweyane teyesa uko koma na ingi after 1 month ngo misi ete ngiko uya ngo teidi kanisane na teisi okandikomba nyo yamba ta lobby ne wakwatia yulakini pa amwenda te amuka emwe kila muthena na teiti tinda emwe na teituke wa emwe yupa une boko izoma na kumbe mundu la natwa yetiwe teka uteki iwe mwe teipa itoneka teka ige emwe I am telling you teko mani ba emwe na ni utabienda ukukenga justice or you and wainge makatongwe tina justice yo katongwe tina wena miaka yana kuma watu ana
tanano nke pau 2028 8888881 timeke miaka kenda tisawa 9 years just as you munde osu no kwithia ukatungwa 9 years back ukatwane utatwake la kibeti cha kwingi no kwithia kibeti cha kikatungwa 9 years back kitwawe kitatwawa nwengi na nagi tonenga nengelekani ya ati umunde osu andwa ingi me katika mitwano makane wa mwana ingi opportunity ingi ke present you need twana ndatwake la kibeti wenacho na kibeti keuke itwawa imundu ume osu meyemwe. What does that tell you? And one man no anisie na man no anya no se megita kwikala you meeting ya nesie you kwething ya kwa kwesa kwete kitai na kitai keke za ulivo kama yo wa na mwenda na mweka lai mwe mukota na mwenda ne chao kobe kindu cha kwenda ne niki ningi na tekwe yo pesa ndo tukabalwe listen endo kabalwe ninga balwe kama bawiyo na yu kindu chumo mwanda mitwano ne ijo kitoneka just as ye watu ana nangaino wa mwadhimaziana focus na kuyaziana maundu alangeka namo ngewazi awendo ocha onini hiyo ni upuzi wendo ti lazima tika lani no ngina kwenda netika lani ikuya na niwe ketumi ngwendo muteja mweke wana nondo wendo zuo manda kibetike ja realize ye kumbe mundu theza ndwa iye ona nyendi alendete kumbe mundu theza ndwa iye ona dio ndola na lese na ake mundu ume wa realize ye kumbe kibetike na ndwa iye ona dio londo nona ata kizeo dio londo nona ata kita bia nzeo dio londo nona ata dio nza kwekalani so you gendo kelake mukwata ni dio baiziana elaisiana mwega na njinga yeah mapenzi yuzi ndo inge mu manda sione kametwa anone ioneka lakini kwa hiyo wandu menda ni tena matwa ni tena mekala na senesa asumenda ni tenga ine wa matethi na matongenga imo na mwana maitethi ni ngai mekala ni nesa ela we mutwa anone na ni mwenda ni tena pio na negati kuifanya nundu pia ndo inge meme twa anone ni kujifanya moko na mwaito